ni Romantic TV mukomeje gukurikira. Turamenyesha ko mugomba gukora subscribe. Tugiye kubagezaho amateka y'inzige n'uburyo zatangiye n'uburyo zageze muri Afrika. Romantic TV twahisemo kubagezaho amateka y'inzige n'uburyo zageze muri Afrika. Turamenyesha ko inzige ni udusimba dukoko twakomotse mu hembe rya Afrika. Utwo dusimba turajya gusa neza n'isana, ariko tuza twangiza cyane ko ku kilometero kimwe habageze igitero cy'inzige zingana na miliyoni n'ibihumbi 40 kuri do. Ikindi turamenyesha ko inzige aho zigeze zishobora kwangiza cyane, kuko zangiza ibiryo bishobora guhaza abaturage mu 5 iyo zigeze mu kilometero kimwe. Turamenyesha ko rero muramutse ahantu musibonye ushobora gutanga amakuru ku gihe kugira ngo zirwane, cyane ko Leta y'u Rwanda amaze gufata ingamba kubyerekeranye n'izo nzige. Ariko ntibibujijwe ko mu Uganda ndetse n'ahandi hantu zaguye bamwe bazifata nk'ibiribwa, bamwe bakazifata nk'amafunguro akomeye. Sawa rero kora subscribe kuri Romantic TV.